Ubuzima bwanjye ni intambara. Uyu ni Kimenya Bose. Afite abakunzi, afite abafana, yanditse amateka adasanzwe. Ni umuyobozi mukuru wa M23 ku rwego rwa gisirikare. General Sultan Emmanuel Makenga. Uyu mugabo ni muntu ki? Intambara iri guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Goma kandi bivuga ko barimo gusatira Bukavu. Bigaragara ko nayo ishobora kuyifata. Mu byumweru bike bishize, abantu babarirwa mu bihumbi barishwe, kandi iyi mirwano yateje gukomera kw'intambara y'amagambo hagati y'abategetsi ba DR Congo n'abaturanyi babo harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Biragoye kuvuga M23 ngo usige umukuru w'abarwanyi bayo General Sultan Makenga. Wagiye uvugaho ibyaha by'intambara mu gihe we avuga ko arwanira uburenganzira bw'abo mu bwoko bwe bamboye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubuzima bwe